paling cenderung masyarakat badusu-dusu amamila Ya. adalah bapak ideal. Ya. Hadiah bore. Situ. Visi misi nia bajino lumalo Itu. secara keseluruhan nolak cicipi masyarakat dusu-dusu. Ya, iya. Ikan ho. Lama sesima ita banomunia. Ikan ho. Hadiah bantamane ia dana nolak cicipi. Ya. Jelas nih nia visi misi nia bajino lumalo. Ko. Dari SD, OVT, SMA gratis. Keras. Lama me sekolah. Makanya masyarakat badusu-dusu si paling cenderung ira ke bapak ideal dahi. Ya. Gimana ya?